Mayapagat panapon po kay kayungan. Pagmasosyan tayo po ing misa paraging solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Antemurin kaniting Santa Misa. Gampanan tayo ing rito ning toma de posesyon king kasuywanang Reverendo Padre Manuel Santa Maria, anting bayong kura paroko ning Holy Rosary Parish.
Kilagyan ng igpampo ng anak pa ng banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginuta mong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiagom ng banal na Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Ngeni po gampanantaya ing rito ning toma de posesyon king kasuywanang Reverendo Padre Manuel Santa Maria anting bayong kura paroko ning Holy Rosary Parish. Reverendo Padre Gabriel, kay batning pamangutang ampon pamakiramdam, karing pari ampon laiko ning Archdiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning San Fernando, piniline Reverendo Padre Manuel D. Santa Maria, antimong bayong kura paroko ning Holy Rosary Parish, matulaking yayarap ke kayo, ampon ding kayabeno, at karing parokyano niting parokya. Kakaluguran, paulinin ning kamalaya ning Arsobispo Florentino G. Lavarias, ing pamangailangan king pamamastul ning parokyayo, at tiwalaya karing kagiwa ng Padre Manuel D. Santa Maria, para king kasuywan ning metong kura paroko, inawad na kanako ing ipasyag ko ing lagyuna, ing kalingapan ng timong pastul, para king balayaning Diyos keting parokya, layong panibala ni kaya kayo, Padre Manny, antimong bayo yung kura paroko. Ngeni po ipasyag ng Reverendo Padre Nolasco Fernandez ing nombramiento. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Manuel de la Cruz Santa Maria, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning you reverence as parish priest of the Holy Rosary Parish, Santo Rosario Poblacion, Angeles City, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish, with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs and concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 31st day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity confirm you
to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 31st day of May, in the year of our Lord 2025, at the Holy Rosary Parish, Santo Rosario, Poblacion, Angeles City, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Attested by Reverend Father Danny O. Q. Nakpil, Chancellor. Ngeni Padre Manuel Santa Maria, ipasyag na ing kayang kasalpantayanan ang pangako ning katapatan king kayang kasayuan. Talakad tamo po. Ako, Ireverendo Padre Manuel C. Santa Maria, kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ang pong papasyag ko, ing balang metong ating sablang makalaman, king tanda ning kasalpantayanan, yapin, sasalpantaya ko king metong adios, igpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, king sablang mayayakit ang pong mayayakit, at king metong aginu, Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, mibait king igpa, bayo pa king sablang panahon, Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu ibat king Diyos sa tutu, mibait megawa, kayagum ning panga Diyos ning igpa, at king kapamilata na megawaing sabla, king ulit tamong tao, at pauli ning pangagapos tamo, tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao, lalang ning banal na Espiritu, king Birhen Maria, amilyari ang tao, mi pakuya king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya at mikutkut, at sinubliyang mebye king katlungaldo, agpang king ula ring kasulatan, at minukyat siya banwa, makalukluk wananing igpa, pasibayo yang datang mipnong ligaya, ban mukum karing mabye ang pong mga mate, ating kayang kayarian alang kapupusan, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, ginuang pong babyebiye, amenibat king igpa ang pong king anak, akambening igpa ang pong ning anak, miyagnan misasamban ng pong mipaligayan, menasbukya king kapamilataning propeta, sasalpantaya ko kung metong kapulungan, banal, katolika at apostolika, papasyag ko king atin metong abinyag, king pangapatawad daring kasalanan, at king panayan ko, ing pangasublirang mering mete, ating biye datang alangangga. Amen. Kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ko naman, ing sablang makapalaman king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas king tradisyon, at papanwala ning banal na kapulungan, king masusimang pamanatol, o karaniwan ng pong laguman pamanuru, antimong pepasyag ning Diyos, at managkat king pamanyal pantaya, matibe ko mo namang tatanggapan ang pong kakaluotan ing balang metong at sablang bage, pepaniwala ng matibe ning banal na kapulungan, dikil king kasalpantayanan, at pamibiyebe ang pong panugaling Kristiyano, makanyan mo naman, susuko ke ing pilubluban, ang pong kaisipan ko, king kapamilitan karing tuturuning banal na papa, o ring kapamisanan daring obispo, potang gagawan da ing tune pamanurura, bistaman papasyag dalareting turu, king dapat ae mandatila.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O mapamakalulong igpami, inganak mo pepaytay sa banwang eni, kabang ring apostol, makatanlangala. Pagkalaman mo, king agpang king pengakuna, ing maging karapat dapat kami para kaya, mabibiye parati kambemi keti king sulip, ati kami kambena karin banwang. Iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, mabibi at magari kambemo at ning Espiritu Santo, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamawasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko,
o Teofilo. Selesya ko ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus. Ibat king kamumulan, angga king aldo, amitas ya banwa. Bayo amitas banwa, milakwan yang panabilin, king kapamilatan ning Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay bat ning kamatayan na, maralas yang pepakit karela, king miyaya liwang paralan, karaniwan, antimong patutu, king ya mabiyaya. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayarian ning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkalam apengako ning ipa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyagya iwan, king kapamilatan ning danom, dapat ikayu, binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus, kanitang mitipon la, ding apostol, at kitang dakeya. Gino, ibalik mo na kanyan, king Israel, ing kayarian, pekibat ng Jesus karela. Ing kayo pa yan ng ipako, ya ing mitutuldo, karing panahon, at karing aldo, at mga intulid kaya kayo, ing pakibalwan pa, nung kapilan ladatang. Dapat mikat muan kayong upaya, potang datang ne kaya kayo, ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksiku, king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at ang gana karing sikoti ning yato. Kay bat nang asabi ti, mitas yabanwa, kabang makalawe lakeya, at ingbiga, pimpanan ne, king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitasya, inyang biglalang linto, king arapanda, ring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo keti, at makatalanga banwa? I Jesus aikit yung mitas banwa, king arapan yu. Datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Busaling masayang kulisa, Diyos king trono namanikya, para king inujupan la, ding trombeta. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Usali masayang kulisa, Diyos king trono naman
Amang sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, King Diyos, kulisak kayo. Uling inginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan. King mabilog ayato, ya ing aring sakdal degulan. Musaling masayang kulisa, Diyos king trono na maligya, para king inutupan na di trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Papanikya in Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at tsup ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian, King Diyos, dalitanan yeng kapurian ing ari. Musaling masayang kulisa, Diyos king trono na maligya, para king inutupan na ning trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Uling ing Diyos, yung ari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ariya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Musaling masayang kulisa, Diyos king trono na maligya, para king inutupan na di trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Busaling masaya kulisa, Diyos king trono na maligya, para king inutupan la ding trumpeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Aduan ko, king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangal ay pa, king ipagkalubnesa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaganan nalasa ning Diyos, ding ke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyaos, nungnu antikarakal at degulan, ing penga ko ng ibye karing banal, at ingalanganga ng kayupayan, ke katamong manalig keya. Ing kayupayan ay iti, yan naman ing pepasubling nye kang Kristo, at miluklok keya king banwa, dane wanan ning Diyos. Inya at tsulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gityaw paya ing lagyuna, karing sablang lagyu, emo king panahon ay iti,
nune, king payintungol man. Pepay lalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at iya, ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo, ya ing kasasakdalan, nanitang misasakdal king sablang bage, no ka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta kayo at ituruye karing sablang tao ing kakong ebanghelyo. Kaya pe yuko kapilanman, hanggaman king kapupusa ning panahon. Ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin. mamamasa king maya pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. I Jesus nga nakaring kaya nga alagad. Ngini akakit yun na nung makananong makasulat, king ing Kristo, sukat yang dumalan kasakitan, at king katlungaldo, subliyang miye. At king ing pamanisi daring tao, king kasalanan, banong patawaran ning Dios. Sukat mi panaral king lagyuna, karing sablang bansa. Magmula keti Jerusalem. Ikayo ring maging pekasaksi tungkol kareting bage. Akit yu, itubod keng tipake kayo, itang pengako ng ibpako. Inya kayo mamako ketiking syudad, hanggang kayo misuluran, king upaya ibat babo. Kaybat, tikinong linwal ang gaking malapit na lamo Betania. Karin tinasnoring gamat na at binindisyonan nala. Kabang bebendisyonan nala, di nayuya karela at mitas siya banwa. Kay batdeng simban, migbalik no Jerusalem, kitmuan lang tula. Parati lang at syukilub ning templo, pupuri king Dios. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning ikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Magrasyang silim-silim po kaya kayong Magrasyang silim-silim muna man kanako. Tede yata balong pakipatan. Bayo po yung sabla, pabusten yung pakilala ko pa mo po. Ne? Ako po ay Reverend Father Gabi Mercado. At ako po yung tatalakad ting Vicar Foreign na po ng Sacred Heart Vicariate. Yung kaya katamo pong Vicaria. At
ako po yung may atasan, talakad, king lagyo na po ni kikatang labus kagalang-galang ay Arsobispo, Florentino G. Lavarias, ban idalakeni at install yung kikatamo pong bayong parish priest, Reverend Father Manny Santa Maria. Among Manny, welcome ka po, king kikatamo pong Vicario, kiniking Sacred Heart Vicariate. Palakpakan tayo po. At uling tatalakad ko po, king lagyo na po ni kikatang Arsobispo, ako po kaning mangaral ngeni. Ne? Baloyo po, potang pisasabyan bilyonaryo, ninupureng lulup keng isip yo. Ne? Siguro po, deng lulup keng isip yo, itang metong akalagyo na po nga pong money. Ne? Money, bilyar. Diba? Bilyonaryo la po din. Ne? O kaya naman, itang balo ko pera makwaltang ngeni, bilyonaryo, kaya katamo, Enrique Razon. Den po, ne, talagang makwaltala po rin. Nino pa po, den pong anak ng Henry C. Ne, anak na pong John Gokong Wei Sr., ne, John Gokong Wei Jr., o kaya naman po, Lucio Tan. Ayan. Den po rin balotang bilyonaryo. Pero ken pong India, potang pisasabyang bilyonaryo, atin pong metong nga bilyonaryo ka rin, ing lagyo na po, Ratanji Tata. Ne? At anya pong minsan, atin pong may interview kayo, ne, metong yung TV show, in-interview ne po, atoy ni po yung metong akutang na kaya, Sir, nga na, king pamalak yo po, kapilang kayo po, tutong meging masaya. Can you tell us when was that time that you were really happy? At kaya ba't po magsalita ya po yung Ratanji Tata at sabi na, king ka na akong biye, 4 na lang stages, dengdelanan ko, king pamaging masaya. The first stage was to accumulate wealth and resources nga na. Itang tumipon ka, karening apagtagumpayan mo, success mo. Pero balo yung nga na, dening tipon kung nanulaman din, panandalian mo yung saya, abinyeda ka na ako. The second stage was the stage of collecting valuables and items nga na. Itang mangolekta ka, karing mga malagamit, kotse, bale, alahas, basta ditang mga malagamit na pwedeng saluan. Pero again, ing tulang babyeda rin, saguli mo. On the third stage naman, is me getting a big project, accomplishing a big project. At kini po, ingagawa ko po yapin ing 95% na po ning diesel supply king India ampong Africa, ako yung mag-supply. At aliwa mo ita nga na, ako mo rin, ing peka maragul daily, ang mag-supply bakal or steel, king Asia, ne, king India, ampong king mabiluga Asia. Pero andiyan itang accomplishment ko nga ito, kaya memye ka na akong maragulatula. At miras ko kitang kapat nga na. Ing 4 milyari, anyang inagkat na ako ng metong akaluguran. Sabi na ka na ako, pwede ka bang mag-donate 200 wheelchairs for these disabled children? And pinayag ko, sige nga na, mag-donate ko nga kung makanyan kaya. Dapat sinabi na ka na ako, pwede kong mag-request pa, Nanita, pwede bang ikang mamye ka rin anak? Ako yung sadyang gagawan ta, pero huling kaluguran kayo ni,
tinuki ko kaya. At kay batan niya nga tsuko ka rin, dinistribute mi la rin ng wheelchair, ka rin ng disabled children. Ating kung nga pansin ka rin nga anak, kasayadang kasaya, anyang ikwado rin karelang wheelchair. Akit mula, dirut-durut la mamyalungan la. Nabala mo at sulaking park. Nga na. At itang tulang akit mo keng lupad, emo asali. At anyang ikit ko itang tula keng mismong puso ko at nakaragul. Pero pamyaring kwento ko ka rin, anyang magpaalam na akong mako, ining meto ngayon ang maka-wheelchair na, lepita na ako, talagang gugulong na yung wheelchair na, at kaya bating gewa na, kinahol na yung bitis ko. Inyasat linawe kayong makanyan, at kaya ba't pilit kayong tatanggalan ng bitis ko, king kaul na. Pero nanong gewa na nining anak, yung gewa na nilawe na ako. At mailiya. At kaya ba't kitangan kayong anak? Ating kabang bure, do you need something? Ato ita pong peki ba't na, kaya kalingwan, king tanang biye ko nga na. King peki ba't na yapin ini? Ala kong buri nga na. King buri ko mo, atandanan king lupa mo. Ban kanita, potang mikit kata, king banwa, akilala da ka, pasibayo. Ban kanita, potang mikit kata banwa, akilala da kang pasibayo. My dear brothers and sisters, basic kindness makes people rise. It lifts the soul. It ascends the human spirit. Napatse maging maganakata mo, mitatasta mo pangatao. At iyapin po yan, ing lasa na, ning kaya katang kapag masosyan ngeni, kayong pamaytas na banwa, ning Ginong Jesucristo. Jesus ascended into heaven, not just to depart from us. Kaya po, mitas pan, waban, lakwa na katamo. Nune, ban itas ne, ingke katang pangatao. At anyang tinas ne po yung pangatao tamo, kayabe, pati kainan, kayabe, pati sugat, kayabe, pati sakit. Deningan, tinas nala, king puso na ning Diyos. Baloy po ay katamo, potang ating mitatas kabel yan, atin tamo pong word para karenting tao nga reni. Naning word na gagamitan tamo po, asenso. Diba? Asenso. Atin niyang bayong bale, atin niyang bayong saken, ne, manawayang makalako-lakot at mag-travel, ing sabyan tamo, minasensuya ing taong ayni. Minasensuya. There is nothing wrong with progress. Ala naman pong problema, kareng taong mamasenso. Pero kapag masusya na ini, agkatana katamo, na ing asenso, palalaman tayo sana. True ascension is not just ascenso in how we understand it. It is rising not in status, but in spirit. Not in position, but in love. Not in wealth, but in holiness. Tandaanan tamo, ing Ginong Jesus, mitas siya, ban lumaut. Nuneban kanito, paganakanak kaya katamo, nung makananoy pwede tanggawan, ban mitas tamo, kalupa na. At makanano tamong mitas,
King asenso, nune king ganaka tamo. And so, masanting pong kutang, kabang bitatas ko, level ning biye, mitatas ko ba, malasakit. Kabang manikwa kong dakal pa, daragul ko ba, kababanlob. Kabang darakala rin ka akong pibandyan, magin ko bang mas malugod, mas maging tao, mas banal. Nga naning Ginoo ka rin kayang alagad, bayo yamitas banwa, you are witnesses of these things. Ikayo ring saksi ka ring bageng areti. We become witnesses when we live a kind of life that does not just go upward in the eyes of the world, but upward in the eyes of heaven. Itatasta mo, emo, dapat king lawe na ning yato, nune, king lawe na ning banwa. To rise is to love, to ascend is to give, to succeed is to become more human, more holy, more like Christ. Baloy po may itong pang sinabi na ninggay katang Ebanghelyo. Yapin itang bayo ya mitas banweng Ginoo, binendisyon na rin kayang alagad. He blessed His apostles. At ikatamo po, nino po rin balo tamong mag-bless kaya katamo. Di ba po, deng pare? Nano mo, pa-bless you. Mag-test kayo, king board exam, lapis, papel, eraser. Ne? Menigwa kayong bayang rosaryo, pa-bless ye. Kauli ko kanyan bale, sabihan ng mako, bless mo na ining Mama Mary ko nga na. Manyawat ang blessing kareng pari. And mind you, itamo mo naman po, we have an idea of blessing as kindness. Sale? Nya pinano sasabihan tamo, share your blessing. Share your blessing. Kasi maging maganaka ka, you share your blessing. At siguro po, ini po yung panauli ko na sana among mani ikasana yung panipatanan ng blessing kini King Holy Rosary Parish. I-bless you la po din tao. Nga hanapin po ni Kakatang Arsobispo, King Pamaging tao you. At ano po mo rin ang sabyanita? Be transparent, be accountable, be open to them. Bakit yun? Kung nino po talaga kayo, bakit yun? Hingga naka amanibatan king Kristo ayat yun kayo. Be accountable to them. Ila na rin kayong responsibilidad ating karelang pastol. At sana po, kayo la papabren, nune, mas ilapit yun la po, king katamong Ginong Yesu Kristo, ing tune, maya papastol. And finally, maging makabuklat ko po sana karela, pusot pangatao, ban kanita, akit da, na pwede la palang mitas. Kaya betamo, na pwede lang mitas, papunta, king banwa. Itamongan po, tandaanan tamo, kasaob na katamo po nga mong mani, king pamamye blessing. And the way that we can bless is by being kind. Every time we become kind, we rise to the level of our Lord Jesus Christ. Sana po, ing maging pamantayan tamong ini, amitas banwa.
Sasalpantaya ako, King King Diyos, Diyos, panglubos mayupaya, linalang King Panwa ampon yato, at kang Kristo ng anak ng bugtong na ginutamo. Tengagli King upaya, ting banal na Espiritu. Mibait kang Juan na Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkot. Tinipayak karing mete, King Katlungaldo, sinobliyang medye. Pepaitas sa banwa, makaluklok, wananing Diyos, sa panglubos mayupaya. Hibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon nga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamasamak ding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Miering Mete, at King Pie Alanganga. Amen. Kaluguran kong kapatad, ngeni manalangin tamo, para king banal na kapulungan at para ka ring mamuntukan na, lalong-lalo na para king bayong kura paroko niting parokya, at para ka ring pamangailangan ding sablang tao. Ingke katamong ipakibat, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Padre Manuel, ing bayu tamong kura paroko, panpanenang apakit kay katamu, ing lugod ampon malasakit, ning mayap apastol, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Arsobispo Florentino Lavarias, at ding pari ampon laiko, banmisan metong la at masampat miutos, para king ikanono ring sabla, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang mamambag king panawunda, kagiwanda ampon kaya tinanda keting parokya, ban king kasuywanda king banal akapulungan, asaw panda katamong makabalo king mensahe ng Kristo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan ampon hustisya king yato, at para king pamagbalik dalob ring masyas na puso, karing pamangailangan da ring kaparang tao, ban ing yato maging masaya ampon matulay ang kakarinan tamo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pakakalulo ning parokya tamo, at ning mabilog ayato, ban maging mapakibat tamo king pamangailangan da, layon idake tamo, ing kayatinan tamo, karela, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sarili tamo, itamong bibilog king parokya ning Santo Rosario, makapagobra tamong abe-abe, ban ipasyagya ing maya pabalita ning lugod ng Kristo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Malugod ang pamaganak ang Diyos, kang Kristo ng anak mo, pepakit mo, ing ligaya mo king yato, antabayanan mo ing obra ning banal na kapulungan mo, so panmeng mipasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad king pamagligtas mo, karing sablang tao no karinman, at kapilan man, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin tamo, kapatid, banigdaon tamo, matanggapi harapan ning Diyos sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapurihan pon ikaligayan ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O malugod ay pami, ing kaluguran mong anak, ing mata sa pari, makalukluk yang alang hanggang mabiye, king wanan mo, ban mamilatan para kay kami. Pagkalam mo, ing milapit kami, kambening kapaniligan, king trono ning grasya, layon kamtan, ing pakalulu mo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka antemurin, itasyoring pusoyo, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat tampon matuloy. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan da kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo. Banalay pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Ampat ing Ginoong Jesus saring maligaya at migtagumpay laban king kasalanan ng pong kamatayan, pepaytas siya banwa, busal ning kapagmulalan ding anghel, at karinya ing talapamilatan daring tao arapaning Diyos, at ukum naning yato at ginura ring sablang Ginoo. E para dumayo ya king kay kaming kalukan, nuneban at dana na kaming kapanaligan, i kaming galamena, king misa na yaldo, tuki kami kaya karin banwa, anu karin ne mi pagsauna, iyang bunto kampong tigmulan mi, inyasat maglapo king tula, daralani ting Paskwa, ring sablang tao king mabilugayato, magsayala, antimurin ding sablang upaya, ampong anghel ning banwa, daralit ding ligaya mo, alang tuknang ngarang pupuri. Ikapining banaloig pa, ating meto lelangan, matampa kang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pa banalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa, manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise daon, miyampang yaking ikaligaya ning lagyo mo, uli ni taoig pa, ipanigapumi, palukob ampong pabanal, mula king espiritu mo, reting ayin na darala, ampong daraon mi, ban magawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amen, nabilin ke kami, king pagmasusyan milareting misteryo, at tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, te pasalamatan na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinwang ne karing disipulo na nga na, kwanan niya iti ikayungan,
at kananye. Uling itiyay katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti kareng disipulo na ngana, kwanan niya iti, ikongan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alanganggang tipan, amibubu para ke kayo ampong para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan miyo, mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylasang pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang sa lubong king kadwa ng panyatang, daraon miyakeka bilang kapasalamatan, iting mabiyang pong banala sakripisyo, balikdan meng mipnong pakalulu, ing ayining banala kapulungan mo, at kilalanan me ing midaon king biyena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na biryan mo kaming misuat keka. Pagkalam mo sana, kingi kaming mipasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kami katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alang-anggang daon keka, at papalyarya na kaming nirakayanan, king pimamananding banal mo, muna kambening nuan a Maria, kapilan man Virhen, a induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuan mong apostol, ampon maligaya mong martir, kambenang Santo Domingo, ampon San Pio, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat king harapan mo. O iba, iti sana ngay ning pangasot mi keka, pasulungan na ing kapaypan at kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan at lugod, ing banal akapulungan mo, akasulukuyan maglakbe kiti king yato. Kambening talasuyo mo, i Leo Kalabing apat, impapami, i Florentino, ing obispumi, ding sablang obispo, pari at diakono. Ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, at ning mabilog kapulungan agewa mong sariling keko. O mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo lahat mga tipunan ding sablang anak mo, lula pa man makasahod. Ding kapatat ming mayang unabi, at ding sablang keka may matula at memo na ketiking yato.
Malugod mula naman sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami, manayang magkamit lubos king ligaya mo alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalob mo king yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatana, kambena ampong kaya, kagum ning banal na espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Kambening kapanaligan kay Diyos, amalingap kay katamu, king pinandit ning pamangailangan, malalangin tamu, antimonong makanano na katamong tirong ning Ginong Jesus. Kami acuba Samban yang lagi datang ke kami ing kayarianmu mi pamintuan mo etiking yatu at king banwa mi pamintuan yung loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, Ingal dongeni ating patawad mo ke kami ding salami ka anting pamamatawad mi Karen mi kasala ke kami emu ke ipa saul king tukso nunay gapuskin maro. Igabos mo kami king sablang maroko igpa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi ban kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamalalipan ning kasalanan, at migabos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ampong pagsadyan mi, ing panyatang mipnung ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ikpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwang ko ke kayo, ing kapayapan ko, babiya ko ke kayo, mula sana babalikdan ning kasalanan mi, nunay pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal, akapulungan mi, at pamayapan ang pong pisanmetungan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginong Yesu Kristo,
manatili sa kapilanman kay kayo. at keka ang timurin. Idake tayo po yung kapayapan ng Ginoong Jesus, kareng kapatid at tsuketi. Kapayapan po kay katamungan. Niya yung kordero ng Diyos, niya yung milalakoking kasalanan ng yato, nuan laring mayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat iagkas nga nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O magana kaming ikpa, dingkala matinggap mi ibat king altar mo, palablaban da sana karing pusumi, ing pamanenaya para king kakarinan banwa, at itulak da kaming painturo kaniti, tuki karing bakas ning talapangabos, ketang lugal asidya na para ke kami, aminuna na ng liban bayo i kami, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ngeni kaya katamuyang gampanan, ing rito ning pamamutong korona, king mal-alarawan, ning nuan ay indong Virhen Maria. Pakamalan kong kapatid, ing larawan ning nuwan na indong Birhen Maria, pawagana ang pampapakit na, ing kasalpantayanan king ginong Diyos tamo, paganakanan iti, ing lugod ning Diyos karing kayang memalen, at ding abilang amala, apig kalubna king kelambatan ning panahon, king pamamilatan ning indong Maria, manano na sanang sika ng pong mas lumalam, ing kasuyuan ng pong kasalpantayanan tamo, king Diyos. Ing kasaupan tamo at yu king lagyo ning Ginoo, Amengawa king banwat yato. manalangin tamo. O Diyos ay pami, parang alanda ka pauli ding sablang depat mo, parang alanda ka huling pinili may Maria, metong abeit ning lahi ning tao, man maging indu ning anak mong Jesus, ake kaming talapagligtas. Bendisyonan mo sana iting korona ning kekang alipan Maria. Aparangalan mi lalam ning bansag hindu ampong rey nami. Nung makananuyang minantabi king anak ng Jesus, makanyan sanang antabayanan imbalang metong ke kami, ating kekang kapulungan, ketiking parokya, busal ning tula, lungkot, kasakitan, ampong ligaya. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen. Ngeni gampanan tamo, ing pamangorona, king larawan ning indong Virhen Maria. Siklaw tamo po para king pamagtagulaling, king kalinis-linisa ng puso ning indong Virhen Maria. Lalam na ning kayampunan mo, magsakdal kaming magsantong, o kalinis-linisan a indo ning Diyos. Kabang tutunggen mila ring amano niting dalit, a ginamit na king pamanalangin, ning banal a kapulungan, kekaban ding dakalas siglo, akakit mila ring sarili mingeni arapan mo, o kalinis-linisan a indumi. Ikaming bibilog king katawan ng Kristo, aatsyo king bansami, tutunggen mila ring amano, niting dapat ning pamagtagulaling, ampong pami panibala. No mila titipunan, bayo king sabla, ding kapanayan, ampong kaligaligan, ding sablang Filipino, kaniting penandit ning istoryami. O induring memalen mi, katutula miya ing bansag mo, Pueblo Amante de Maria, balayan ang malugod kang Maria. Balo mula ring sablang kasakitan mi, ampon ding kapanayan mi, pauli ning metong kang indo,
Panamdaman mo ing pamagkapilit ning mamili, pilatan ning mayap, ampon ning marok, pilatan ning sala, ampon ning dalumdum, alilingas-ngas king yato, king kasalukuyan na panahon. Induning bansami, tanggapan mo ing dalungmi, king masikan ng agyag ning banal na espiritu. Ikami na mismo ing lalapit, king puso mo. Kaulan mo la, kambening lugod, ning meto nga indo, ampon talasuyo ning Ginoo, ding memalen mi, ampon ing bansami. Ang yeni ipanibala, ampon tatagulaling mi keka. Uling tutu kaming migaganaka, para king paing tungulan mi ketiking yato, ampon king alang angga, ring balang metong kekami, ampon ka ring sablang memalen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magsantong, o kalinis-linisan a induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka king kagulangan mi. Iba't king pami kasama, pamanampalasan, ampong pami laban-laban, ami sasagsag, ampong manira karing memalen mi, ikabos mo kami. Iba't king kasalanan, laban king biyening tao, iba't king kamumulan na, king sepupunan ning ima, ikabos mo kami. Iba't king pamakamate karing kalupang Filipino, luwal ning batas, ampon hustisya, ikabos mo kami. Iba't king pamaglati, king dignidad, ding anak ning Diyos, ikabos mo kami. Iba't king sablang uri ning keyalan katuliran, king biyening lipunan, ikabos mo kami. Iba't king makasadyang pamandakurak, karing kautusan ning Diyos, ikabos mo kami. Iba't king pangalako pamanalastas, king mayap ampon marok, ikabos mo kami. Iba't king kasalanan laban king banal na espiritu, ikabos mo kami. Tanggapan mo, o kalinis-linisan, a indo ng Kristo, iting aklis mi. Mit mo karing kapanayan at mabayat, apupusanan mi. Ding kasakitan ning balang metong ke kami, at ding sablang memalen. Mipahayag ya sana, misan pa, king mismong istorya mi, antimong metong abalayan, ing alang anggang upaya ning kaligtasan, ing upaya ning mapamakalulong lugod. Lupiga na sana ing upaya ning kasalanan, ampon dewakan, aatsyo busalmi. Ibayo na lasana, ring konsensyami. O Maria, indo ng Jesus, ampon indumi, biye, ampon yumumi, mga panaligan mi. Amen. Yeni kampanantamo ing pamagdawon sampaga king mal-alarawan ni Gindong Virhen. Mumuna lang magdawon ding pari, kaybat ding talasuyo, at kaybat ding malda. Ding sablang magdawon sampaga, pumila lang king libutan. Salamat po.
Salve Regina. Misericordes oculos ad nos converte et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clement. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Manalangin tamo. O mayupaya talanganggang Diyos, amisa di aking katawan ng pon kaladwanan ning maligayang Virhen Maria, pan maging karapat dapat apakasautaning kekang anak, king pamakiagom kambening banal na Espiritu, pagkala mo kabang pagsayan miying kapigaganakan kaya, mikabos kami sana karing kasalukuyan na dewakan, at alang hanggang kamatayan paulining kayang maganakang pamamilatan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po. Ngeni pakiramdaman taya, ing amano ng Reverendo Padre Manuel Santa Maria, ing bayong kura paroko. Palakpakan tayo po. Metong po ka rin pari, Yamong Gabi Torres, sinabi na nandin ka na ako, melang ba siyang misa nga na? Yamong Josel naman po, ing may nalili ka na ako king Katedral Tamo at Kabalentaya, taga Pulumbuloy po, Yamong Josel Henson, sinabi na po kanako, nandin, bagay mo yung mangurona. Ikabake po saning sabyan ko kalupaning kakabaning homily ng apong Noli. Pero eko po mesane. Anya, dakal na salamat po king kapatid ko, karimpaw na ka na po kamag-anak kakaluguran, karing meging kayantabe at miyabe, abe-abe miglakbe, king Katedral Tamo na tilungeni. Dakal na salamat po karempari na tinagon, bangkanita, saksyenda. Siguraduan da po na may punta ako keni. Mumuna po Yalvin, ingkura paroko na ning imakon, balibago, alta po, sasalikod siya. Father Gabi Torres, ya po yung director na ning Domus Pastorum o Balepari, ya po yung Manese,
mamantabi kareng retired priest tamo, pero mas lupa yapong retired kareng pari. Siyempre po yapon Josel Enson, baluye po, itatang na po yapong Yoyong Enson, taga Pulumbulo. Iya po ngeni ing rector ng Metropolitan Cathedral, Father Rafi de la Cruz, ketiya naman po na Angeles, retired na po. At siyempre, deta pong Kinggulot, yamong Jeff Bacani, iya po yung superintendent na ring Archdiocesan School, Ketiking Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Mekono atari, Father Joed, megi kaya pong diakono kanita king Cathedral at ngeni, ya pong Vice Rector ng Apong Josel, among Joed Laksina. Ay, mutok pala, Laksina mutok. Mekone po atay among JP. Yung kaya kayong dating assistant parish priest, kaya king Pisamban Maragul Tamo. At siyempre, anam pong banwa, at sana anam mabanwa, akayabeyo ring mga santing apari. Yamong Omar, Defensor, ya po yung maging chaplain, University Chaplain ng Holy Angel University, pero tuknang ya po keti. King Lunis po yung kayang installation. Father Maverick Pelayo. Tuknang yan naman po keti. Yan sabi ko kayo, mga santing langan, din pari. Keti King Santo Rosario. Mag-aral ya po, kukwaya pong licentiate, king kayak pong civil degree, apin po yung MA, karing king Loyola, School of Theology, king Ateneo University. Biyernes hanggang Domingo la po keti, na kayanta betamo at kaya betamong maglakbe. Father Gian Sagum, keti yan naman po, tuknang at mag-aral yan naman po king Loyola School of Theology king Ateneo. Kaya be ko la po king Cathedral tamo, tino kila. De po walakwan niya pong Omar. Ala na ako pong sabihan kanita, salamat, karing maging kayantabe kong eni, kayantabe mingeni, king pamaglakbe, king kasuyuan at lugod, keti, king Pisamban Maragul. Dakal adakal, salamat po. Pakuyad mo pong kapabaluan, karing kaya katamong bisitang may kipanatag, iba't king katedral tamo. Pagdamutan niyo po yung kaya kaming dimut, ayadya para kaya kayo anting pabakal, kaya kayong pamanuli. I-distribute na po kay ba't naning misa, din kaya katamong church greeters and collectors, at karing kaya katamong kaparian at kare-kareng pamilya, kaya tala po king kumpento. Dakal po salamat. Yung Ginoo mantabe kay kayo, at keta antimore. bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, ingig pa, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu. Amen. Humetana king kapayapan, lulugod king Diyos at susuyo, karing kapara tamong tao. Salamat King Diyos.